Adnan Said Al-Haddad, 5 godina starosti. Kerem Farid Abdullah Hunej, 5 godina starosti. Aya Munir Salem Altala, Ayman Osama Ali Yasin. I onda smo smatrali da je važno da ne radimo samo jednu stvar, nego da održavamo kontinuitet tog našeg glasa protiv rata. I odatle ideja da stojimo svakog utorka, da čitamo imena djece jer nam je nekako to jako važno. Hur Yasin Ahmed Sheikh El Eid, novorođenče. Ibrahim Ahmed Nasser Shakura, novorođenče. Ibrahim Al Mutasem Walid Al Kuka, novorođenče. Mislim da je važno zapravo da negdje ne šutimo i da jasno iskažemo stav da smo protiv rata. Svaka šutnja zapravo odobrava sve ono što se dešava. Svi moramo da budemo sve više glasniji u cijelom svijetu, pa i u Bosni i Hercegovini, kako bismo poslali jasnu poruku da smo mi svi za mir, a ne za rat. Gazal Mahmud Abdel Hamid Gouda, 11 godina starosti. Hala Bilal Halil Zorub, 11 godina starosti. Hala Džihad Matar Al-Manasra, 11 godina starosti. Hamed Musa Abdel Hamid Zaino, 11 godina starosti. Hamza Asad Majid Mustafa, 11 godina starosti. Hamza Muhammed Amin Nofal, 11 godina starosti. Hamza Muhammed Ibrahim Al-Bayed, 11 godina starosti. Muhammed Esfa, 14 godina. Dakle, osjeća se itekako, pogotovo s početka, da su globalni, ključni, veliki mediji u svijetu pod utjecajem politika njihovih zemalja, to su politike zapadnih zemalja i one su poprilično jednostrano izvještavale o tome i u tome vidjeli samo one početne događaje i na osnovu tih početnih događaja tumačili sve stvari. Međutim, kako vrijeme protiče, tako sve veći broj medija u svijetu to uviđa i jednostavno ne može se držati te prvobitne uređivačke strategije s početka da žmirite na zločine, da žmirite na agresiju, da žmirite na nepravdu, nego se jednostavno počinje istina lagano provlačiti i kroz te ključne medije u svijetu.